kandi nakashosho Shekamu Na Mc Mushambo mu lunch time request show kandi of course nkabutosha nimba nimbakira program Shekamu Na Mc Mushambo imbasimira kimwe mnonga abantu banje mwena kurugomba icuka bitari mwe na bumwe abantu banje bakampara abantu banje bacegegwa abantu banje kurugomba icuka byona mwe bari mnonga kubasa kwa mukunda Sky TV mukabasa kwa mutekaho all the time kwa mutureba and of course muchumenya tubantu praying videos zanyu za TikTok izimukwa mutsindikira and of course at the end of the day tubantu choosing mu ishatu kandi umurisha twezo tuhamu emwe abasakwane be yamani so mwene rizoba ka Friday butosha tubaretera umugenyi Arizona basakwane mbaretera umugenyi wa man mnonga a very big TikToker a very good and business woman wa man mnonga umurumba Romu na Western region no kutwarazana hamwe aryaha yabasakwana na tugaranjuramu reka manze mwakire ahambe za Sky TV atugambire twakwakira nyabo tugambire amazina gawe nayo warga tutandike show. Okay. Yes. Abantu bakwirire gamba. Nabakira barebi ba Sky TV na nabakozi ba Sky TV abunashango mwanyogu amazina ni banyeta Mpumwire Glorious konka bingi bone bamanyanka Mama Angel, Mama Shanita, Mama Blessing, Mama Elijah kandi mukazi ari kuguza ebikade ningashi second hand ebyabantu abana kutandika na myaka eriyo munda wabo inenda otakazire kisa myaka 17. Okay. Yeah. So icho kubanza na kureta nka TikTok. Okay. Nari wayegaranjura mu oine Bible. Okay. Tuna kuchenga TikTok azabinji nimbeta bagire mwenu wa inekoko rumakantu ko kuzuma munonga. Bible ja abwenchi nija nayo. Tinkubasa kugisiga inyuma. Yes. Nyowo kurebera nkoko kundeba nkoko wanyetegereza. Koresho ari wanyira. Ndio murokore. Chonko murokore ari muko rasta. Tinkumanya wachenga. So rasta pasta. Ya nabonta katayirombikade kabandi murokore nishabera Holy Spirit Fire Church. Kandi byona ebinda biremu ebinkozire na nahe hindi koratarahanga nanta kubasa kwija so nabo tutakagire muri bingi nenda nkushomere cyandikiro kimwe de nawe tukoreki tutandike. Okay. Just have seconds. Isaya nani shatu ogo kubanza nigwo kwenda kushoma nahagira hati konkati Mukama owakwanjire. Yes. Iwe Yakobo hari Yakobo no basa kutayizina lyango kunatireri yanje Glorious kandi owakubu akakubumba iwe Isiraeli nagira ati yes. Otatina ahabo kuba nkakuchungura na kweto mwizina ori owanje. Yes. Ku orabo mizi ndiaba nkwine ku oraba omijera teri ku twara ku origendera omumuriro torisa nebiri mibyago tibiribura tibiri ku babura ahabo kuba ndi Mukama rahanga wawe. Yes. Echo ncho nanyenda kushomera ushemo. Echandikirwe cyo nicanje ningane cyabare ba Sky TV. Bona aba followers banja TikTok na nabare abare ba Sky TV ekine cyandikirwe kinakushomera kugira ngo no basa kuba norabo mu mbere zinarabire mukanye habo kubankarabo mu bintu bigumire konka washangeze shahanyemerira na no mushijogo ninga shoka shanganyemerira Sky TV. Yes. Bantu mwe nabarahanga. Okay, abarukutureba irizoba nazaisa Rasta Pasta. The Pasta na Rasta, she is a famous TikToker kandi umushubuzi wa mani umurumba Romu so mbwenu ati ico kubanza kingwenda ngongambira abantu abareno batureba. Oyi no following ne irkwingana cha TikTok. Abo bantu ababariyomba ku following ni bingana cha TikTok. No manyanyi webe bya TikTok ebingi. Tinka kubyangu nimbichenga mnonga. Just no buri TikTok. Okay. Ya nkazaho nareba ho business so nyowe nebya following tinkumanya nyowe ni fari customer go wampagira. Okay. So TikTok noreba abantu inabantu bakoreterwa TikTok bakagura ibintu byabo. Bona mostly hati yinkugambira. Yinkugambira nkanye abakumpagira bona ni ba TikTokers. Yes. Okay. So uryo umwe muri yabo abakosa TikTok not for fun just you use it for business. Yeah, nyowe TikTok yanje ningikozesa nka business because okugiza wona bwe nkanta kujimanya konka
ndi mbwenu ndi nko kuna kujangu ndi rasta pasta obandi mukuru yaye tinkumanya nyowe narebe kubufuna kasente nindawuka ku ekintu kukitamu munonga so ebinja TikTok atinkubimanya but what I know from there ba customers banje. Hati mama Angel norugankai wanyu henyana ho kuzarwa mbone yinkuzarwa henyine nomanya turiye bizengerezi yani nduga kabuyanda nyewe ndikuza kukura kuza kwetegereza tukaba turi kabuyanda egiye mabara yesinjiro yes konka kuna gambiro na mame wanje yagira ngo tukarga kabari kandi ago turi abakiga ukimukiga then hati kutwaheriza uko nayo kabuyanda bafurukayo baza kuriya na Chivarati my mom naturu mu mpunji because my dad died chonkati mami wanje naturu mu mpunji so tinkumanya turi abakabuyanda turi abana Chivari muri abakabari bakari so mama Angel aba rero batureba nuwogu kandi yatucyango no rasta pasta no muntu azunurwe ari yaho TikTok takugikoze sa just for fun ngo kutukubantu tureba binja bitukata yisana baturika ngo they are just there for fun konka bine mu na business bakora izibihira TikTok konka iwe TikTok ningero kagizaho in a business yawe urukwenda ngo boosting a business yawe yes abantu abariyo ko TikTokers abarukosa TikTok umuringo ogundi gutariyo go kushubura kugira ngo bafunemu abwa business no bagambira cye ya wabano ndeba Sky TV aha oine smartphone ningashi oriya TikTok ya oine kureba ngo at least wateka ho data zawo baneze mutware 215 jire kinte cyo wakora mu kureba ngo wataye kitano wafuna muko mutwaro abo kuba abinje nimbareba just muroho okujumirana okushekinga nyashi obo mbone ibintu kare ebyo kureba bitakuyamba so nyowe nimpabora abantu abakubamba kozesa omukuto gwa TikTok at least wataye cha data abakwati nkwamya ngo hinari kuza TikTok atatiro ki otatiro data wata mechi 2 reba ngo yamechi 5 wata mechi 5 ryangu no mutwaro wacenga nyowe nitaye mutware 3 ne maranke 2 okay because ninkozesa video sometimes naba ningamba na customer so nataye mutware 3 I make sure njire sente zini ya muzirengereza hati koko mbutare ntwantu kureba mbutare uri nozenera abantu nogera n'abagure bintu irenka cyane ngize zo kufunamo ya nefuna challenge nyinji mnonga ko tutakagire mu challenge izezo kambanze TikTok producer ntera haka video yaka ubanzo karebe ndikora hezo bone kutugambira challenge izo kufuna akani nyenda kagende director abashubuzi bakabirebere abo mushubura nabo abakaza bunta kumanya binitima abakazi babiri hajati nano ndijo mucyara wa Brown naho nga yesiga mebizugwawo those two ladies kunjire kuchondoza nashanga nibo abampagamire tinkubamanya na wale ba distance y'inkwaramu ni mpango munonga no buno kuba nintere kidongo kikushwa kimbono kachitera iguru tiba kubasa kuchurikiza abo kuba they are very far choka abakazi ni bamparana abakazi ni bajingunu benda kunde mesakatare hine yarga kontera kungambira ngo bagize ngo benda kumpo buto mu meri bishemwe nyowe tinkurisa okay aka video yako wakahura is it true ngo babintu benda kwereza ubutwa niki cyenyine okay nimba nimporera mbo niko ko abantu bakugamba so ico nimba nacyurira nachura nkumbantu umuntu manya abantu bona tibakakwanga so no basa kuba nonganiraho kubokwe deno shange hinani yanankunda ayijagire kiyantebeza so tinkumanyoba it was true oba bikabiri bishuba konka kikakunyizi did you report to police because in murder case by the way umshango itekere kabiri beraho a police ya kabiri konke kinkwenda kusimira aba osi wa kabirebere gwari nkumuhima na meya wa kabirebere na town clerk gumshija webereju na chairman wobutare bona bamwita kamuhangire w'umuzeyi so they helped me so much ebintu bakabitereza okay nazo twaza kwigura amasumu obase kuba noganira nitwe utugambere mama Angel no manyota videos zeko kwa nozireba TikTok anuzukuyambaza iwo murebe wa Sky TV etutera sumu yitu yenyini eri ha TV set yawe ugambe nitu ugambe na mama Angel eti turari cyagenda mishukuru nyumunonga so mama Angel
uri not shobora because wanombuza challenges zinkureba mu katari ngashe zinkureba business ndi gukora yes abantu inenkenjere bakwamba kurebamo ya hinenjere bakwamba kurebamo kubakureba nozina no yicunda ngogwe ni maraya mbono hinenjere bakwamba kureba mu kare nangwa no mwayija akikugambira direct so nyowe nkanye mama Angel ndio muntu ari kufa ibintu binkwasireho ibitakwasireho tobero tinku ebintu bitakumpereza sente tinku bigenda munonga okay tutera sumiye tuzoro musanzu munana mwenda kaga ni 5 ugambe ni twe ala yes yes kola hello turukurunje ryota mwana wanje amazina gawe nayo waterera amazina ganje ninye temba bazorani yaskuganya karumo chaja shukshema murumuta tuyo pine shonga hati njo murembo rwa Kampala uryo murembo rwa Kampala yego mama Angel arunda kumugambira shari yahanitwe ati kurjera ko kuna eba Odem kazo na era ya jowishe anangena sinsaka namba ke ya WhatsApp aro amwero nazaka kushomera aho amhera aho nokafuna nazaka kushomera Bareka ngumeni ndaba Sky TV wewe bare mnonga kuna Sky TV kare irada kola tstera smi tuganire hello yes watere sumu yira hare na TV ya uturzani kurunje Nyeke mkama wanje ngayisemo amazina gawe nayo watere sumu amazina ganye takirintoni bete nyaki gambana mama Angel wanje dia no gamana da bita speaking zinga sabukonji na kwachira sebo oryo mukazo mukozi yabare kusima boss bazima mwebare no kunkunda abo karana yes obamburje ngo bakoranda chine bempata kera nabo bachuri chize nenda batarukora abanya mwebare kusima mazima mwebare no buhagizi bwanyu yabare sebo okay kare ubwambugo bwa muheru mama Angel ubwambugo bwa muheru turkwendera program yes chamana bwanje bwambo ni tugaba kazi nabo bayenga mama Angel barenda ukora kare nabo bakoze mama Angel kare mnyano wanje kare katugari cyo mu studio mama Angel ubwambugo bwa muheru bugambira abare ba Sky TV yes ubwambo wanje ningashi ekinkubasa kusigira abare ba Sky TV ningashi ba followers abakunkunda bone bakimanyokwe mazima ebintu byona obyegekerera hanga rahango gune murunja nkozireje yono basa kwano ndebo mukatare ninyecunda ninzina but deep in my heart ndio muntu waranga ndio murokori kana nekindi itima ryo mureke rahanga yayiguriraho umuntu naba yamwigurira yes kare basomera kanamba kawe of course abantu bakakushaba yes and I think it is just for business okay yeah by the way nyine namba ya business ya 0 mushanju 54 55 13 chenda na mushanju ejo ninjenda ho muntu ari kwenda kunsupportinga noenda gure ndi bota noenda gure byabana no basa kutera nambejo then niye nambe ndijo ya 0 mushanju 58 chenda ni 522 ejo no basa kugitera orukumbuza ebikwatini na business noenda kunyakura noenda kunsima like that okay so abariano batureba of course ninyenda kwakora abanywana banje bya mukama Milton naho and of course they are my two big people abinkwenda kushinga birthday umchara Jova Waregire happy birthday ni chairperson LC2 wa Bahare East Ward happy birthday ni kwendeza mazaru wa marunji Edison na kwendeza mazaru wa marunji Edgar na nabana babona na bakwendeza mazaru wa marunji Aunt Abby wherever you are nyenda kwendeza mazaru wa marunji kandi nkurechera kesho ngoraka ni mangu nokakunda mnonga echimuri Rose kurgo ati Paulo kakushimeza konka shidije utaka jenzire toreka at least nyakora abantu banje nkababiri bashatu fine kare yes. Mami wanje uko mucyaro na kivaregira deskemirire nakwakuraho
kandi ninyakora na Flavia Kemishamara wabaguma na boyfriend wanje aliyokwe nawe namwakora na friend wanje Irvin na Angel na umura musiki. Those are my children. You know what I'm posting. Yeah, they are just think about it. Mbona ko kukura nimbetera. Yeah, my children are private. Yeah, which is okay. Bye bye.